Kajing mi kawai kajing batai start ling baga YouTube syapang karukam long rukam man jong kathan kaput hapreng gejala Asam bat gejala Meghalaya ha block 2 kalapen bitar yinoi lam kasenjok kirang ba snong block 2. Ketega YouTube channel kere gabal ai kerteng Kit Moto Live. Kalabu lam khamat da kajing thok ka baong nang tur ka Asam nang kenran ka Meghalaya. Kerteng snong da khasi trai snong pat ki menderi. Nakaliang uba Blake Sortun u Presiden ulaong. Bakalong kababakla hadu kata-kata kabakat kum kajing batai ketika YouTube laong. Ban nadu kajing kieng jong kasnong kendo so kadai kabala hap sa kajala Asam. Bat kiwe kajing batai kiba omdai satya. Bat kiba la ban pen sengotho bakla ya kipat ba. Bat kiba la ru ban wanra kajing kan at Nikol Mar hatan block 2. Kesenjok kala dawa yau try jong ketika YouTube channel bahapo shita yau udai ban pensai bat ban wan ye kendo e kin noyalam bat ban weng no e ketika jing batai ka bala ban wan ra e ka jing so tho bakla shaki pat ba bat jing kolmar ha ka imlang sa lang jong ki pat ba nong song snong Pan pau ik chi sngo na kaliang song ka sunjuk ke rong ba snong bordar area ka badon khat prakli ki snong ki wang sia move ye kenika bordar isu na ka pot sa ka pot ka menin abang ipek ye tu ka YouTube ka bala pemi da ka tu ka bala tho ka tu ka script ka kit moto live ka bala keren syapang ki sing tentur sungka sokar Asam tentur put sungka sokar Asam bat kebala keren kecing keren kebala keren tomat ku ya kecing long sungka sokar Meghalaya dan kali yang sungka chunga kum presiden sungka sicuk rong pasnong bang ide ban pek ban kami na kabenta ka song suk song sngai hapo kita ki khat prateli ki snong ki hapo ka dis area nomor ba sien na ki ar liang sarkar ki dangbu ki kapor bangin poi sien sekanika phase 2 ka bangin dei ban ya penbek no put usam tingim kwa ban mi kum kini ki baro ki youtuber ki social media ki bawan na bar ki banwan ban sutu klare ka kam ka border area ka bade ka disputed ka bangin tang ha ban ya penbek ngim la ban ong kata ke ceka ka de ke sanglu sedang dia bercakap ke barang sak kumtu ke bangim pat ke naki asli sarkar kim pat laban pelbek umentah tinggi walaupun sin kimi kum kini ki sosial media ki bersyukuran nabar ki waklem datip ya kecing long tenrai sungguh tu cakap ke kecing mut sungguh tu cakap bat ke kata ka disputed area ka pikiran ke pot support kinwan batai pat maki nabar pat klem datip ya ka cinglong sungguh tu cakap la ki area ka bangidon haka kason tengi penpau kecing snow dia ngi penpau kecing super syak halor kene kecing keren kecing wan tukular kecing wan muslia cungki wei pat kena bar halor kata ka kam ko bede bat kene ki snong ki thau ki bahap ko ka border area dan kalian sunga kum presiden sunga sungrong ba snong ada kentu ya uni youtuber baun sungba ban delete no ya kenika YouTube nomor bakani ketika kacing pensngau ban simpat kacing sngau dokung wei na kabantaki wei pergi chat benreu nomor hapo cungkani kecekang isong bun teli ki chat benreu ngidon hang tu ki khasi ngidon ki karbi ngidon ki nipali kacing kwa pacing kasencuk nem kwa ban ya sngau chat benreu ban ya sngau fer chat benreu ha shwa ban penbej upur usam ai ba sarkar kan penbej hiu upur usam daga basuk pasan klemdon kono kecing ya kan at chat benreu klemdon kono kecing snam ya kamut balada mapi ki bawan nabar kamut pinwan musli ya kan ke kam banwan ban batai kecing long su kam klem de ya kendu ikin nong yalam snong ki rang ba snong inong yalam chung sencuk lane ki nong snong ki bedon pocuk tu keceka kam de ke kam ko bah ba pin suan keren ha ki ceka ban ngi ha ke tu ka YouTube ka bagi page undi youtuber ula yang hadu hani hapo kit kenduso uang nadu kani keceka ka Asam kalawan ban kurup ya keceka juga celam Meghalaya tinggal ngapen rem halor juga ni kecing keren cung youtuber bat umde ban keren klem da perkat ya ki kitin swaban keren da kabenta ka khendau siap swaban keren da kabenta ka cing im cung ka chat benreu ko wei
yang bu ru ikan kecing kerbat ba nak menta chung lu youtuber ban ai kecing pensyai ban ai kecing pensyai hapo kan ketayo ba menta tang hapo istayo menta telana ai kecing pensyai na kaliang chung chung in habya pada kawi kalenti ngadon ban kerpat kumni ya baro kinong song snong chung ka cek benru kursi chungi uno la na kino kuno gibreu ke bakwa ban yarap lem na kementa chung kanika bordar isu ko mangidon ya ki ta ki snong ke baha bapo ke ya ke chiaput kin wan swa ba kin le kin wan swa ban ya kenduk kinong yalam snong kinong yalam chung kusinchuk na barangila te som khnang ya ken kusinchuk baro khat pratli ki snong ngindon tang hakawika bor perkhat ngindon tang hakawika sur begini keren da ke cingtip lang chung baro ke barang ba snong ke badan hapo chung tu caka tela da kiwe petkin wan bale muslia kumne tana ke liang su ngim penpau ke cing sung ha penpau ke cing sung dio ke cing sung fi nomor ba iyo ba ladami pat ka kanu kono ke cing ciak susi hapo chung tai ke cika pin ha ban ba kli lem kumta te kamut ba na ke liang sung ika sucung ibu ikan ke cing penrem iya kan ke video ke bala than bat ke bala viral baro ka rikasi centia na kamanta kani cingkiran cungkani ka YouTube channel kabuan ban batai nadu na snok kunduso hila ong ru bakani ke cika kadi balkam deka sorkar asam batba ke kentin ke bapi ong ba ke sorkar Meghalaya ka telot palat ngingim pat ong te sorkar Meghalaya ka telot palat kimpat ikren kimpat penbeji umta kena kaliang sungi suap ya ke ka bagi kini keren agak kapor begini keren kini penbej kini saya keren ke eko rai ben keren anak subuh tang kini ka kentin ba sengubha bana ka bentai cu kini ka YouTube pin delete no ba phila ru ban wani kendu no apo kini sitayo na ka bentai cu ngi kino yalam snong ki beron hapo cu ketai ka border area ka bahap hapo ka blok tu ko bagi cutip ika Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya